Na ovom mestu je bio manastir Svetog Vlaha, koji se pominje u 16. veku, a pretpostavlja se da je i stariji, u blizini Drača. Znači, manastir Svetog Vlaha, ili kako Šiptari sada kažu, Šen Vlaš. Šen je sveti, a Vlaš je Vlah. Vrlo interesantna priča. Poslednje monahinje u ovom manastiru su bile Ruskinje, koje su 51. čini mi se proterane iz Jugoslavije. Došle su ovde, međutim nije im se dopalo, pa su tražile da budu premeštene u Bugarsku. One su bile poslednje koje su živele ovde u manastiru i tako je bio prazan do novembra 1967. godine, kada je Albanija donela ustav po kojem je zabranjeno sve religije su zabranjene i lokalno stanovništvo je bilo naloženo da poruše manastir. Međutim, oni su odbili da to urade. Pa je partija poslala iz drugog mesta ljude da u toku noći poruše manastir i to je bio kraj. Sve do 1996. kada je obnovljen. Ovo je novi manastir na mestu na kojem je bio stari. Obnovljen je uz pomoć Grka. Opet onaj Bartolomej radi protiv Srba. Grčka crkva je 1992. navodno obnovila albansku pravoslavnu crkvu. A samo su promenili, umesto srpske postala je sada albanska. I ovaj čovjek koji čuva ovaj manastir je Grk. Pazite, manastir Svetog Vlaha kojim upravljaju Grci. Albanska pravoslavna crkva koja je pod krilom Grčke pravoslavne crkve. Inače, ovo je crkvena zastava. Vidite, ima dvoglavog orla kao naš grb što ima, a žuta je, to je zastava pravoslavlja. Da li sam sve pomenuo? Inače, i ime mesta u kojem se nalazi ima takođe reč Vlah, Vlač, kako kažu Šiptari, ali ne mogu da setim sada kompletnog imena mesta. Eto, toliko.